Manok lenggam hai upra, ginong play waha upra, maram barok hai upra. Jeramen mencuai jilangan, ya ong sencar kiwai. For election pak dan pilai, so kau ayah warai. Yiwas ngap yai radho, yong jilam bidego. Iterai wat nyakan hai ngai besar yukra. Yiwai chi hai bot yukra, yawat ne bot dai chukra. Kirut man gijuang, ya kibriu gi bapa, barbor, ublay, umjuin aslam. Hatu, kani kadi kabalan, kani kadi kabadai, saya perkat ba. Hadian by Dr. Ki Ejesengkan ilaklat no nagani kapertay. Hatu, ka Voice of the People Party, kandang job dan buram biang naem, hagani ka by election ka bamta. Hatu, ka Voice of the People Party, VPP, kandang job dan buram biang naem sa sisian, hagani ka by election ka bamta. Kumbang ilayos ngo, bat kumbang ilatip. Hagini benai, kibaladap no, kamtam hau benai rempang, benai Februari. Kajing kelat kendit no Dr. Ki Ejesengkan. Hapring kajing lek kai kajong i, hangte hamadan muyong. Kajing kelat kendit kajong i, kapan rak mensimingi, kapan sir mensimingi, kapan hair mensimingi. Labanong no, kapan duk jingker maningi, kani kajing kelat kajong i, kalong ke ka bad news, kata ka kubur ke basungsi. Ya kinong sungsnong jong gari kasi jan tiahi berkuai. Kajing kelat kajing i haka kakandai terik urempang ajar perium tausnam. Kapen long ba haka jaka kajong i kum MP nasilong parliamentary seat na ka Voice of the People Party. Kabalik mikmat hang ti parliament hadalhi. Kapen long ba kan selong ka by election hadian terbenai. Te kumbang i menta bat ngitip menta ba ka Voice of the People Party kasyanya ya kani ka kambasa kasyanya ya kani ka tembasa hai Dr. Batskemerbo i Dr. Batskemerbo iban long kum u kandidat na ka party VP na silong parliamentary seat banyakun na kamta kani ka by election kajingkali kalong ba kumong mene hatu ka party VPP kandang job dan buram na em hagani ka by election ka bamta hadian ka jingklan no jung Dr. Sengkan menta ka party ka penyang dari Dr. Batskemerbo ublong way u spokesperson jong ka party u riu syempang hatu kipat ba kidang penjob biang na em sa sisian ya kani ka party ngalabanong ba kumencupen gen mau hausna majab saw MP election i Dr. Ki Ejesengkan iyo hadu sanlak nyopuya jar votes total national parliamentary seat ilapen kelam ilapen liem yau sitting MP Ubak Vincent Pala naka Congress Party